Eң alғаш Allah Taalaga maqtollar, Peygamberimizге salamlar bolsun dep sözümdü başlayman. Kudayım buyursa, biz daim aytып жүргөндөй, Allah Taala'nın illerinden bolgan bir uyga kimde kim basıp gelse, bir kadamına soğup yazılsa, ikinci kadamına künneler keçirilet deydi. Bizden aşağı baskan her birimizden 10 kadamımıza Kuday Taala'm soğup tordu yazgan bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Kuday Taala'm keçirgen bolsun inşallah. Barыңızдарда ошо келе жаткан айтыңыздар мәрек болсын. Айт чечилген билесиздер, жекшемби күнү. Айт эртең Арафа иншалла. Кудайым буйрса. Анан айт намаздары бардыгы ошо мешиттерде окулат, 7:30 окулат. 7:30 окулат, ошону бир кабарына башкаларга жеткирип коесуздар иншалла. Негизи биздин бүгүнкү темабыз бул мазхабтын зарылчылыгы деген тема экен да, мазхаб кармоонун. Өзү мазхаб деген сөз бул жол деген мааниде. Mazhab degen bul yol degen manada. İmam Azam bizim yol başçımız. Ошо bizge ошо bir yoldu көрсөттү да. Negizi bizde Ahl-i Sünnet vel Cemaat dep koyat. Bizde 4 mazhab var. Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ta bizde 4 mazhabımız var. Bul ne? Hanafi mazhabı, Maliki mazhabı, Şafii mazhabı, Hanbali mazhabı. 4 mazhab var. Endi bul mazhabın atalışları koyunca ошол негиздөөчү алымдардын, имамдардын atlarına atalıp kalan. Misalı bizim mazhab Abu Hanife. Nu'man ibn Sabit Abu Hanife bolganlığı için ne? Hanafi mazhabı da atalıp kaldı. Abu Hanife'nin atına ıygarılgan. Ondan keyin Malik ibn Anas. Bunun atından ne? Maliki mazhabı negizdelgen. Ondan keyin üçüncüsü bu Şafii. Özünün atı İdris ha? Bilirler. Şafii mazhabı. Ondan keyinkisi dördüncüsü Hanbali mazhabı. Bu Ahmed ibn Hanbal. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın atına negizdelgen. Ana koyunca bizdekiler Cenab-ı Şafii'nin Şialardı, almıştır ola degen da. Şafii'nin Şialardı. Şia degen bu takırla başka, ha? Bizde sünnet, şiit bol bölünüp atpaydı. Sünnetler, Ahl-i Sünnet vel Cemaat biz, anan şiitler ular takırla başka. Bu şiitler menen Şafii'lerin ayırması asman menen cerdi. Şafii bu bayağı 4 mazhabtan birisi. Demi negizele bizde mazhabты karmaş gerek mi degen soruda. Negizde mazhabты biz karmaşımız gerek. Antkeni mazhabты karmabаймын desek ruhsat verilet bizde şeriat boyunca. Onun için Kur'an'da toluk jatka bilip, tafsirlerde bilip, kanday soru bulbolsun ayat, hadis menen dalilde cevap verilip turgan bul dengeliге jetiş gerek da. Mujtahid degen daraja var da. Oşol darajaga jetiş gerek. Azır mujtahidlerden kol menen sanasak bolot da. 4-5 var dünyada. Alardan özlerin mujtahid dep eseptebeyt da. Qarasаңар, şunçalı dengelde emne ilim. Bizde olsa ne? Biraz ele ilim alganda keyler bolsa bul mazhab to'ra eken, to'ra emas eken dep kalanlar bar da bayaq jerde, ha? Bul joq, to'ra emas bolsun. Bunday bolish kerak, tinday bolish kerak dep özünün oy pikirin aytkanlar bar da. Emen negizi andaylarda bizde Abu Şibir dep koyat da, bir karış dep koyat da, bir karış ilim algandan keyin özünü alim sezip kalat eken da bayaq jerdeçi. Bul munday da, tiginday da dep. Anan dağın biraz ilim alganda men ança nerseler bilbeyt ekem de oşente bayaqqa kançalı ilim koygan sayın özünün ilimsiz ekendigini seze beretken de bayaq jerde. Adam keyler oşondaylar bar, Kuday saklasın. Emi Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytып atpayby. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Eger de sizler bilbeseňer, bilgenlerden suragıla degen ayat bar da. Demek biz köp nerseni biz bilbeybiz. Oşo sebepten bir alimlardan, bilimdilerden biz suraşыбыз керек. Misalı Abu Hanife dil aytganda, eger de menin oyum, eger de Kur'an'a, hadisке to'ra kelbese, anda kabul albayla koyula degen. Demek 4 imam da oşento aytgan negide. Biroqalardın sözleri oşo Kur'an'a, hadisке dal kelgenligi üçün kitap bol yazılıp, kitap betine düşüp, oşo bizge çeyin jetip keldi da, bol bolsa eger to'ra kelbese, anda kança opozitsiyasi çıgat ele da alargaç. Kança opozitsiyasi çıgat ele. Oşo to'ra bolganligi üçün bizge çeyin jetip keldi. Bir alim da aytat, şunçalı bir alim eken leksiya okutat deydi. Mende Kur'an degen kitabım var. Kanday soru bolbosun bardık soruğuna cevap beret dese, bir başka dinden ökülü var eken, kiçine dinde özdeştiriyor, Arapçanı bilip algan deydi. Ondan Kur'an bardık soruğa cevap verevi dese, o cevap veret. Anda bir soru, bana cevap verçi, 1 tonna undan kança nan çıkar dep soru verdi deydi. Atigandan Pikarni'den telefon taptı da Pikarni'ga telefon çalıp soraptır.
Surası aytkan eken, "Mına bir tonna undan uşuncha nan çıgat eken" dese, "Sen nege kalp aytasың?" dedi. Kalp aytkan yok, men mına suradım, oşo spesialistler aytты. Yok, sen Kur'an любой сурага жооп берет деп эдиң беле. Sen Kur'andan aytпайсың жоопtu dese, "Ha, Kur'andan жооп керекпи" деп туруп ушул аятты окуп турду. Аллах Таала Kur'анда эмне дейт? "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Билбесеңер билгендерден сурагыла деген аят бар Kur'анда. Demek pamayımı, patvayımı de жалган söylenge bolboyt da. Bilbeysin, bilgen adamdan sora deyt da bu жерде. Demek bizden şu şeriat meselesi boyunca köp nerseni biz bilbeybiz tuğanlar. Bilbeybiz. Demek bilbegenden keyin bir bilimliden soraşыбыз керек. Ошол себептен имамдар, şu alımlar bular ne? Жақшылык иштин будильниги деп койсок болот да. Бүт жақсы иштерге көрсөтүп турат. Бул мындай болот, бул туура эмес болот. Мындай кылсаң туура, бул туура эмес деп тур. Туура эмес. Бүт бардыгын бизге көрсөтүп берип койгон тугандар. Ошондон алымдар эмне дейбиз биз? Жақсы иштин будильниги деп коебуз да бул жерде. Алар ошо жар көрсөтүп турат экен да, бизге эстетип турат экен. Эми Kur'andagы hadistegi ökümdörдү толук бизге ошол эмне алымдарыбыз түшүндүрүп берген да. Мисалы biz özümüz çıkar almayız da. Misal namaz kaytan okuyuz misal. Kaytı biz bildik. Anı bizge ne Allah Teala Kur'an'da akimiz sala namaz okula dedi. Namaz olsa peygamberimizge Cebrail perişte öğretti. Cebrail perişte öğretkenden keyin peygamber namazı öğrenip durup ne? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Meni körüp durganday namaz okula dep turup bizge öğretti. Demek oşo hadislerin negizinde mınanday peygamber mıntık okugan demek bu ayetin dalili boyunca bular farz bol eseptiret, bular vacip, bular sünnet dep turup bizge ne cilikte müçelep maydalap bizge mınday dep turup kitap betine düşürüp berdi. Biz oşolardan alıp turup oşonu okup atkarışыбыз керек. Себеп бардыгыбыздын эле ошо убактыбызда эле жогандай бир муштахиттик даражага жеткенге семья бар, бала чака бар дегендей. Анан аларды biz tüyünü çıkıp jet almayız. Kazıp jet almayız. Alar bizi dayar alıp geldi, oşuğa biz amal kılıvereli. Negizgi mazhab degen oşol da, ol mazhabda kanday nesi aytılgan bolsa, oşonu biz tuura dep amal kılışыбыз керек. Эми муштахид деген алымдар бар, ошолор адал, арам деген нерсени, мисалы ошол Кур'анда айтылган нерселерди талак, нике, бүт бардык далили менен биле турган деңгээлдеги адамдардын китептерди аларчы. Misалы talak деген сөздү көпчүлүгү бизде билбейт да. Кейлер такырла билбейт. Talak ne oldu? Misалы bir yerde de bizim ustadımız aytat, talak деген бар, ehtiyat болуш керек. Ошо talak деген маселени ооздан чыкпаш керек. Talak анын несі? Ошондой болчу эле. Бар, кет, 100 talak, 1000 talak деп биздин жаныбызда эле аялына talak берип сал дейт. Түшүнүк жок да баягы жерде, көрбөйсүңөрбү? Түшүнүк жок баягы жерде. Talak бул несі ал? Talak misal bar ket 100 talak 1000 talak ne olduğunu oturak koydu dedi bayağı yerde görmüyorsunuz. Demek oşonday meselelerdi büyük barın biz bilişimiz gerek da bilgenden keyin andan keyin ne biz amal kılışımız gerek. Ayrıca da özü tal bilbeyimiz mi demek oşo bizden imamlarımız mazhab başçılarımız aytıp berdi oşoga biz amal kılıverelim oşo özü bizge жетişti болады. Yemin negizi bizde oşo fıkhi meselede 4 mazhab bölünür. Alem akidada 2 mazhab. Bilesizler akidada bizde Maturidi, ondan keyin Aş'ari bolup 2'ye bölünür. Fıkhi meselede bizde 4 mazhab. Adırga aytkan 4 mazhabda bölünür. Biroq 4'ösü dagı bul tuğra bolup eseptirildi. Tuğra mazhab bolup eseptirildi. Değil mi? Bu fıkhi meselede. Fıkh ilimi özü ne? Fıkh ilimi özü ne dese ayat hadislerden toplamından kelip çıkan mizam. Ayat hadislerden toplamından kelip çıkan mizamdı. Bu ne? Fıkıh ilimi de koydu. Alemi bizden yol başçımız Abu Hanife oşol Kur'an'dan, ayatlardan alıp durup bizde oşol mizam çıkargan fıkıh ilimindeki mizam. 83 bin mizam yazgan eken. Bilirsiniz koyunlar? 83 bin mizam yazgan. Oşol 83 bin mizamdan 33 bini ibadat meselesinde. İbadat degende namaz, orozo, darat, usul, şu meselelerde ne? 33 bin meselelerini yazgan eken. Alem kalan 50 bin mizamı bu ne? Mamile jönündür. Mesela soda, satık, jolsa arenda, jolsa biröge biz zalık okuyoruz. Kıskası ne? Mamile boyunca 50 bin mizam yazgan. Alem ibadat boyunca 33 bin mizam yazgan. Qarasаңыздар, misалы darat meselesi. Eğer de misal keyifler var da
darat maselesi daima misalı zarası tamçılap dursa, ошондой ооруга кабылып калса, мында эмне кылат? Анда өз вакытында ар бир намаз боюнча дарат алат. Дарат алышы го макул, дарат алды. А зарасы тамчылап турат, кийими бейнамаз болду. Аны эмне алмашчылып туруш керек. Кыскасы эмне толтура маселе да, бул ибадат өтө терең маселе да. Ошо маселени дагы бардыгын эмне бизге жазып берген. Эми кээ-кээ маселелерден айырмасы болбосо, ата 4 мазхабтан туура. Мисалы, бизде дарат боюнча кээде орун алмашып калса деле, биздин мазхабта дарат эске алына берет. А мисалы Шафи мазхабында Куранда кандай айтылса, ошо Куранда айтылган боюнча тартип менен дарат алыш керек да. Орун алмашып калса дарат жабыра кылат, кайра башынан дарат алыш керек. Көрбөйсүзбү? Ушундай кээ-кээ жерлердин айырмасы болбосо, негизи туура эле. Мисалы жаназа намазында, мисалы bizde Fatiha suresi okulmaydı. Nege dese bizde жаназа namazı bu ölgün adamga dua katarı deydi. Ölgün adamga dua katarı ketedi. Başka mazhaplarda olsa yok Fatiha'nı okuydu. Nege dese Peygamberimiz oşan ne Fatiha okulmagan namaz emes degen hadis bu adetten bulurdu. Fatiha okuladı. Bizde anda okulmaydı. Bizde rükû yok, sajda yok. Cenab-ı dua katarı ketedi. Görmüşler. Demek bu жерде ne? 4 mazhaptan tuğra. Birazdan çamça yerin ayırması bol olsa, bardı oşan ne? Hadis ayatın negizinde bizge oşan meseleleri alıp geldi. Misalı, özün özü öldürgönlerge janaza okulat, okulbaydı, alından talaş vara bilesler. Misalı rahmatullah Absattar Damlaus, ustazımız, birinci müftü olmadı öyle. Kimse bacından geldi. Oşal ustaz menен otursak, negiz alımlar ekiye bölgön deydi de, ekiye bölünüp talаш tartışkan deydi. Oşal meselede. Özün özü canın kıygan adamlarga janaza okulbaydı. Nege dese, bu yerde bir sayasat var deydi de, janaza okubay koysa, eğer de oşantip özümün canımды kıyam degen keyir adamlar bolsa, koy muna uyat boldu dep turup, oşal oyundan kaytabı degen bir sayasat deydi de bayağı yerdeçi. Okubay koysa. Anan ekiye bölünüp jarım okuş gerek, jarım okuş gerek dedi. Keyin berki kalgan jarımı dele oşoga koşulgan. Bardık adır okula versin degen fatva barda oşal ustazımızın aytkan uhtumel adam. Nege dese, azır elder dinden alыстап ketти deydi de. Janazаңды okubayмын desең, okubasaң okubay эле koy. Dep turup seni dagы dinди dagы söküp koyuшу мүмкүн да. Ошол себептен бул жаназа дуа катары, дуа кылып туруп Аллах Таала тапшырып коёр эле. Аллах Таала өзү ал жагын чечип алат. Азыр ошондой окула берсин деген алымдардын ою бар, ошондой деп устазыбыз айткан эле да. Демек, бул жерде эмне? Биз ошол өзүбүздүн имамдарыбыз, алымдарыбыздын оюн эске алышыбыз керек. Эми бул максат жөнүндө өтө терең, бирок негизи кыскача ошол бизге жетет го дейм.